Kublai boni fibro kene kedeka jing penpena na benta kene ka selection try na benta kene ka lai pukhandai national game ka banlong ham neglea te ketkum kene ka jing penpena na ka bang yo na ka neglea athletic association kalong kum nehrum ka isbat ka west jantia ka try kan long haka ar ko pratri ku jun mataw banai haka YJ stadium kan pakai East Kasil, West Kasil, Eastern West Kasil Riboy, but kat South West Kasil, katrai kan long ha Shillong, Hasai SDC, Nihu, te katarik kan long ha kasantri ku Julai, nangta ya ka East Garo, North Garo, South Garo, South West Garo, but ka West Garo Hills, katrai kan long ha ka khat arteri ku Julai bat kapor yang kini kita ha borok la jeli jaga kan long khandai bi seneng te ki khna kila ban register online lambau ni QR code bodan hanes bahasa scan ni to QR code bodan hato nada kan list jong ka event kalong kumne sispa meter ar spa meter sau spa meter pras spa meter khatsan spa meter 1000 meter 10000 meter long jump high jump triple jump shot put discuss but javelin throw nada we khna ula ban register athletic event we khna ula ban register athletic event sangapha nada kibawan second try ki ban long kibalakha haswa usnem ar hajar khandai life way trick banai bakat ar hajar khandai nada ka last date jong kan registration kan long haka ar pesan terik mentau benai Jun sengapa baka last date ban register na benda kena try kan long haka ar pesan terik ubenai Jun mentau snem te kipila ban kontak ya kitu number kibala ai hakne ka poster ya Usri Plisanli Sena Joint Secretary ka Mekhila Athletic Association hamto adam number nangda ini is Daisy Marwen Joint Secretary jongka Mekhila Athletic Association nada Shri Sal Jaring Marak Vice President ka Mekhila Athletic Association te ya link jongkane ka poster dan link jongkane ka registration ngan bawah description te sengoga saya cek himapi saya registration himapi hando ban register ya kene pidan kampan upload kawe kadur pos saif ke jompi sengoga sengapa ban register ya kene pidan kampan upload kawe kadur pasport ke jompi kuplai shibun te kene kene kesin ke banakong ke bang keren melene ban perbena sepang kini ki information to inget ba kadon ni kijing bakla kandidat kan soj har kom keren kijunga dan ngamla ban keren bah dan ban ai ke information ke clear dengan bu kanding hando po te phi saya check hi ban bu kini ki number phone kini ki bala ai kene ke poster ada PSM jing sepang registration ada ban kili kumno ban le kata try kan no biji ban poi le ne kata andre kila tho kandai biji ban poi te pila ban buat ek te jing tip ba company so ba phone ha kini ki number ki bala bu harum jong ke description bu janga lu sibun te saya practice ba hok kermen baginya kendo hakte ki singi ban try ngarongan persian ban wan ada ngala ada ngamla te ka cukup kumcul ada ngala kan ban jele try ngaron ma ble ngarong singu kwa ban jele kai nada yo te nyele dam yo te simple asit ada yo te yele dan yo te la biang te ngakan men di fibaro ba pinya practice ba pinya dona kamet ke bacot baklan to ngisi chem baginya kendo hakte ki singi ban try hakasan trick Julai Hasai